Dragi gledalci, dobroveče. Pozdravljam vas 94. put ovde kod nas na našem YouTube kanalu koji smo nazvali Borino Petkazanje. Emisija Petkazanje večeras 94 broj nosi, a u ovoj 94. nudimo vam 1, 2, 3, 4 priče. Verujem da će vam zadržati pažnju i da ćete ostati sa nama do kraja našeg večerašnjeg druženja. Posvećenje petkom je premijera od 21, a tokom svih ostalih dana, meseci i godina možete u vreme koje vama odgovara da pogledate sadržaje koje smo postavili na naš YouTube kanal. Pa vas pozivamo da nas zapratite, lajkujete i da nas na takav način podržite. I naravno da pogledate ono što vas zanima u vreme koje vama odgovara. Na početku našeg današnjeg druženja, večerašnjeg, idemo u Vladimirce. U Vladimircima su nam bili domaćini Miodrag Gašić i Miroljub Lazarević i pričali su nam priču o mestu, o istorijatu, o Milovanu Glišiću i njegovoj priči Glava šećera, o zdanju u kojem je priča i nastala i o tradiciji i ovoj baštini koju čuvaju u Vladimircima. Maja 1839. godine Vladimir su proglašeni za opštinu. Zamislite sad u tom vremenu koliko je opština bilo u Vladimircima. To je bila u ono vreme jedna slika, danas je druga. Tada jedna od prvih opština, danas, nažalost, jedna od posljednjih. Danas je to opština sa 29 sela isključivo poljoprivrednih, a samo opštinsko mjesto ova Varošica pred nama ima samo oko 1500 stanovnika. Oslanjajući se na tu poljoprivrednu proizvodnju i znajući kako je mjesto danas poljoprivredne proizvodnje, nije teško zaključiti i u kakvom je stanju i ekonomskom i svakom drugom ova Varošica danas. Kakva je ovo zgrada? Zgrada pred nama je zgrada koja se danas zove zgrada Konak. Inače, to je zgrada starog sredskog načelstva koji je još davne 1829. godine ukazom knjaza Miloša, knjaz je to naredio da se mora za potrebe sredskog načelstva, jer je ovo bio srez, posao-stanarski srez koji je obuhvatao nekoliko današnjih opština. I kako su graditelji u to vrijeme bili vredni kao i danas, trebalo im je sve do 1854. godine da je završe i da je stavio u funkciju. I 1854. godine u ovu zgradu se uselio sredski načelnik sa svojom službom, koji u ono vrijeme bio i zakonodavna, i izvršna i svaka druga vlast. A ovo spomen bista ovde? Pa svi koji dođu u Vladimirce postave upravo ovo pitanje koje vi postavljate. Otkud Milovan Glišić u Vladimircima? Za one koji ne znaju, a svi uglavnom u ovoj našoj lepoj zemlji znaju čuvenu njegovu pripovetku Glava šećera. Evo upravo u ovoj zgradi pred kojom stojimo odigrala se radnja pripovetke Glava šećera. I za čudo ta radnja te pripovetke je istinita. Milovan Glišić kao sposoban pripovedač slušao je seljake iz ovog našeg kraja koji su odlazi tamo na pijac. Kako sredski načelnik Maksim Sarmačević sa svojim kapetanom Đukom vara seljake, prodavajući im stalno i kupujući tu istu glavu šećera i zarađujući na njoj, i stavio je to u obličiju jednu divnu pripovetku koju svi znamo kao Glava šećera. Upravo u ovoj zgradi se ta pripovetka i ta se radnja i održala, koja je bila simbol kako se vlast tada odnosila prema svojim građanima. Pa sad uporedimo razliku tadašnjeg i sadašnjeg vremena. Kako je Konak nekad izgledao? Konak je nekad bio žute boje sa zelenom terasom sve do 1976. godine, kada je u ovoj zgradi bila služba katastar opštinski. I onda se neko na sreću setio da ovu zgradu treba zaštititi. 1976. godine Republički zavod za zaštitu spomenika kulture doneo odluku o zaštiti ove zgrade, o restauraciji obezbeđena sredstva i otprilike pokušalo se vratiti neki prvobitni izgled. I ovo što vidimo danas, ovi prozori su autentični.
Ove šipke, ove rešetke na prozoru su autentične iz 1854. godine. Sa izuzetkom nekoliko krila prozora sa zapadne strane, sve što se vidi na ovoj zgradi je autentično iz tog vremena. Na ovom delu ovde, gde mi upravo ulazimo, na ovoj terasi skupljali su se seljaci iz sreza posla Tamnavskog, dolazeći kod načelnika koje kakvim potrebama, jer rekla smo, on je bio i sudska i izvršna i zakonodavna vlast, i ono što nije moglo da sačeka u prostoriji koja je ispred nas, koja je čekaonica, čekalo je ovde. Pandur Đuka je raspoređivao kad će ko ući, koliko je ko doneo, šta je doneo načelniku, imaće prolaz kod načelnika. Unutra, ako hoćete da pogledamo, kroz ova vrata pravo do Pandura, pa od Pandura do sredskog načelnika. Ovde gde danas deca sede i čekaju da uzmu knjigu na čitanje, nekad su sedeli posotanavski seljaci i čekajući da budu primjeni kod načelnika. I da im uzmu meru. I da im načelnik uzme meru. Ta mera je bila verovatno prilično velika, jer je trebalo proći bar jedna dvoja vrata da bi se došlo do načelnika. Pretpostavlja se da je njegova kancelarija upravo bila u ovom delu u koji mi ulazimo, gde je verovatno postojala neka mera koja je bila i na ovim vratima, zatim ovde u ovim prostorijama gde je sedio taj Pandur koji je pravio raspored kad će ko ući kod načelnika, pa kroz sljedeća vrata i tamo na onom delu gde je sada zazidano je bila kancelarija načelnika. Ko tamo prođe, taj je prošao. A što je zazidano, da se ne povrati ili? Pa to je restauracijom zazidano jer je zgrada dobila novu namenu, ali nema veze, danas je dovoljno na jednim vratima, pa ko prođe, prođe. Jesu bili strogi panduri u ono vreme, šta mislite? Kakve priče kolaju? Pa znate šta, s obzirom da je po Milovanu Glišiću, koji je ovekovačio ovu zgradu i ljude iz onog vremena, sigurno da su bili veoma strogi, jer, kažem, načelnik je bio i sudska i izvršna i zakonodavna vlast. Ovde, u ovoj zgradi, ne znamo gde, na kom mjestu, bio i zatvor. Dakle, moglo se dogoditi i događalo se da ko nešto skrivi, odmah da bude presuđeno i odmah da bude ispraćeno zatvor. To je kraj priče. Kako je arhitektonski rešena ova zgrada? Kako su prostorije povezane? Pa za ona vremena izgleda da je rešena baš onako kako je to vreme nalagalo. Vreme turske vladavine. Vreme kad se moralo napraviti mnogo nužnih izlaza. Vidjeli ste, i ovdje ima izlaz, i tamo ima izlaz. I na svakom mjestu gdje se uđe ima neki drugi izlaz. Pa čak ima prolaze i kroz zgradu. Ima mjesta gdje se uđe unutra u zgradu, pa se prođe ispod, pa se iđe skroz na drugom dijelu. Je problem da napravimo krug jedan? Nije problem da napravimo, ali ako hoćete da krenemo od tog mjesta gdje se nekada ulazilo, ajmo. Da vidite, da snimite gdje se nekada ulazilo za slučaj nužne potrebe, bilo da se beži od turske vlasti, bilo od svoje. Bežalo se kroz te izlaze. Muka ne bira? Muka ne bira dželata. Koji da ćemo? Idemo, moramo izići napolje, pa ponovo. Sad ćemo da idemo, da pogledamo taj takozvani nužni izlaz u slučaju nužde, u slučaju bežanije, bilo turske, bilo srpske vlasti. Ovdje u ovoj prostoriji pogledat ćemo. Dobar dan. Ovdje u ovom delu koji je svima ličio na nekakav odžak, a može se vidjeti da to nije odžak, to je ogromno. U stvari je iz ovih vrata prolaz skroz ispod zgrade i hodnik kompletno drugi deo zgrade. Ako vam kažem da je zgrada dugačka 50 metara i da je ovo negdje na nekom 10-12 metru zgrade, možete misliti taj prolaz je bio barem 30 metara ispod zgrade. Da li je to bilo dovoljno za spas? Pa ako to nije bilo dovoljno, ovaj ulaz ispod zgrade vezivao se i sa izlazom u podrum. Pa ako ne može da se pobegne tamo, može da se pobegne kroz podrum. Dakle, arhitekta tadašnji i tadašnja vremena izgleda da su predvidele mnogo ulaza i mnogo izlaza.
Kud vode ova vrata? Pa ova vrata su nužni izlaz ili nužni ulaz. Zavisi od situacije. Jedan od tih ulaza, kao što ste vidjeli, ima ih mnogo na ovoj zgradi. Jedan od njih je ovaj, izlaz na dvorište. Tu je bilo polje, bila šuma, da se odmah beži, za slučaj potrebe. Evo ovdje je još jedan. Sa one zgrade, sa one strane zgrade, tamo sa ulice, ako treba da se beži na ovu stranu, da se beži, evo ga ima još jedan izlaz. Tamo sam pokazao gdje mogu da siđem, da ne nestanem negdje ispod zgrade. A sad ćete vidjeti gdje mogu da iziđem. A da me vi sve vreme čekate u kancelariji, računajući da će ja pojaviti. I da ne sumnjam ništa. I da mi uopšte ne sumnjate. Znači ja čekam u kancelariji, ništa ne sumnjam. Jeste, vi dok čekate u kancelariji, ja polako sam tamo sišao na ulaz, zbrisao 30 metara dalje i našao svoj izlaz koji ovdje u ovom delu vidite koliko je ovo tu. Ispod zgrade se prođe, iziđe ovdje, iziđe na vrata i nestaneš. Nemate. Nije te našla ni naša, ni turska vlast. Kuda me vodite sad? Pa evo, da pogledamo još i ono što smo trebali da vam pokažemo, kad smo pokazali Milovana, kad smo rekli otkud Milovan, otkud sjećanje na njega, otkud priča, otkud pripovetka njegova ovdje. Hajmo da vidimo i tu glavu šećera. Idemo ponovo tamo kuda su nekada seljaci Posavatanojevski ulazili i da vidimo gdje su ostavili tu glavu šećera. Izvolite. Koja li su ovo vrata po redu koje otvaramo? Ovo je trenutno odeljenje gdje se vodi kataloška obrada knjiga, biblioteke. A među knjigama u vitrini, evo, smestila se stara glava šećera. Koje je ono crno dete okrnjilo. Ono iz vode što je izašlo. Jeste, pa smo zato morali... Su volovima prelazili. Pa smo zato za slučaj današnjeg našeg sredskog načelnika, da ne kažemo kako se sad to zove, nabavili novu za slučaj da mu zatreba. Koliko vam ova košta manja? Nismo ju još prošetali po selima. Još nema cenu. Pazarni dan danas u Vladimircu. Jeste da. Svet danas dolazi, ovdje se oko 10.000 ljudi sliva iz svih okolnih sela. Inače, Vladimirci imaju 2.500 stanovnika, opština ima 22.000, a toga dana imate oko 10.000 ljudi koji šetaju ulicama Vladimirca. A šta bi bilo da je izglasano da se ovaj konak izgradi na prvobitnom mjestu gdje je to trebalo, tamo na bregu? Konak koji ste posjetili je za jedan glas prevagnuo da se podigne na ovoj lokaciji, inače trebao je da bude na putu Šabac-Valjevo. Znači, to je 10-15 minuta samo hoda do puta Šabac-Valjevo i Vladimirci bi danas bili jedan gradić od 25 do 30.000 stanovnika, jer bi zaustavio iseljavanje stanovništva ka Šapcu, Novom Sadu, Beogradu, Obrenovcu. Vladimirci sve imaju kao grad, znači i sud, i opštinu, i obdanište, i osnovnu, i srednju školu koja ima nešto oko blizu 800 učenika. To je mešovita škola, mašinska, ekonomska, pravna, trgovačka, ugostiteljska, geodetska. Deca dolaze iz susjednih opština, znači naše susjedne opštine su Obrenovac, Ub, Koceljeva i Šabac, a preko Save ne dolaze još iz Rume i iz Pećinaca. Koliko đaka bude ovdje kod vas? Negdje oko 800 učenika. 755 je tačno bio na početku školske godine. Prosjek učenika, odeljenje škole je 32, nešto. Znači, jedan od najvećih prosjeka u zemlji. Znači, puno su nam odeljenja. Đaci dolaze sa svih strana. To znači da se svakog radnog dana stanovništvo uveća za 50%? Pa za 50%, imajući u vidu da škola ima 78 zaposlenih i da u školu dolaze negdje oko 50 do 100 ljudi nekim poslom. Eto, pogledaj, to je nešto, znači 900 do 1000 ljudi dolazi u Vladimirce samo zbog škole. Inače, iz susedne opštine Šabac u našu opštinu svaki dan dolazi oko 600 ljudi na posao. I večeras još jedna priča, kao i ova prva iz Vladimiraca. Pre 20 godina smo ovo snimili i sad vas podsjećamo na te
priče iz davnina. Šandor Vizi je tapetar iz Sombora i kod njega smo bili u radionici. Ovo je njihov porodični posao. On je nastavio porodičnu tradiciju pre 20 godina kad smo im bili u gostima. Pa da čujete njegovu viziju šta je majstor, šta majstor ume, šta majstor treba da zna i kako majstor voli i poštuje svoj posao. To se zove morska trava, ali to nije iz mora. I verovatno na kvizovima da bude to pitanje niko ne bi znao. To je jedna vrsta palminog lista koji se tako seče kao duvan, tako stanko, i pošto je on elastičan i posle 100 godina kad se pročešlja, on bude opet elastičan nanovo. Znači, to je u stvari to. Ali pošto su palme blizu mora, onda su oni to rekli morska trava i to je bila završena priča. A kako smo volili se izležavamo da leškarimo ko na morskom travi. Jeste. Ali ima još dve vrste trave, to su jezerska trava, to iz Slovenije, i jezerska trava koja je finija, koja je malo sitnija. To se sve znači uvek uvozilo i to je uvek bilo problem. I veštačka trava koja se zove žima. Veštačka trava, to je gumirana jeste, ona se zove žima. To je čak nekada i bila obućarska radionica i ja sam tu mešao drvene eksere zajedno sa metalnim i onda me je taj stari majstor Valj Mikša je bio obućar koji me izgrdio i kaže zašto mešaš te eksere, i eto ja ostao u radionici. Ja izmešao izgleda i sudbinu svoju i vezao se ovde za radionicu. Kako žao? Pa, ja sam plakao kad sam krenuo na zanat. Toga dana kad je otac odlučio da moj brat ide na fakultet, to jest otišao na fakultet, a da ja ostavim na zanatu, ja sam proplakao čitav dan. Ja sam ostao na zanatu za tih 40 godina, možda i 50, pošto sam odmalenuo u radionici. Tu je prodefilovalo jako puno stilova. Veliki maestro Konjović uvek rekao, nema čistog stila, jer svaki majstor unosi svoj deo, ili je neka porudžbina, ili je neka kopija. Znači, nema čistog stila, ali on je dodao, nema ni čiste nacije. Jeste Konjoviću radili nešto? Da, skoro sve u njegovoj kući, svi saloni su rađeni, i Amidžiću i Konjoviću, sve smo mi radili. Nešto moj otac, nešto ja. Ja sam preuzeo od 73. Znači, sećate se nekog susreta sa majstrom Konjovićem? Pa, ima neka priča? Ima neka priča, čak sam i detinjstvo, pošto je muzej u blizini, on je imao svoj umetnički atelje i na kraju kad je već sedeći slikao na svom ležaju, on je imao neku sličicu Vizantije na jednoj beržeri koja je trebala da se preslači. I onda sam ga ja pitao, maestro, je li u životu sve replika? On je samo klivnom glavom, kaže, jeste majstore, kaže sve. I pošto je nešto mazao tu fotelju, znao je da će se preslačiti, ja sam se našalio, maestro, kažem, hoćete vi meni potpisati sada ovo dole što ste zamazali? On se onda kaže, a svecati to, kaže, nasmejao samo i klivno je glavom. No, nije toliko bio vezan za sve to. On je čovjek išao sa sunčane strane. Materijalno njemu nije ni značilo ništa. Majstore, koliko je ovakvog nameštaja završilo u pećkama i furunama? Pa više je završilo na tavanima, ali onda su došli neki ljudi tako, koji su osetili trenutak, pokupili su sve to i odneli su u velike gradove. A u tim velikim gradovima verovatno najčešće, što se tiče slika, ja znam da i loši izgovaraju prezimena slikara koji su recimo Somborci. Za njih možda to ne znači ništa. Ja mislim da mnogo više znači za nekoga, ako je to bila dedina fotelja, pa nek se zove i Đura, ne mora biti neki Luj i sve to, njemu to mnogo više znači nego ovo što je stilsko. Koliki je vek nameštaja? Pa, pošto je rađeno od drveta, a unutra stoje, znači nije vremenski uticaj, neki kiše ili sunce na to, pa do 100 godina mislim da bez problema može, ako je napravljeno kvalitetno. Postoje saloni u muzejima koji su 200-300 godina. No, ti komadi i jesu jako skupi. A šta vi možete da uradite? Ja mislim da je manje je ono što ne možemo da uradimo. Bukvalno se može sve uraditi. Sve kopije, sve popravke i to na tradicionalan način. Znači, idu normalno opruge, vežu se, ako je tapeciranje u pitanju. Ide morska trava, jedno punjenje, drugo punjenje, vata, mebl štofovi koji se kupuju u Londonu, u Engleskoj. Kod nas toga nema, kod nas je jako slaba proizvodnja. Sombor je nekad imao fabriku i onda su se proizvodili ovi žakar štofovi.
Recimo, to je somborski tekstil, ne dobar što bi. Ovo ostalo je bilo dekorativne Ljubljana i mislim da i u Budimpešti veliki izbor ima. Glavni problem nam je bio u stvari završni gajtan. Završni gajtan, to je četvorožilni gajtan koji se prema boji štofa izrađuje. I to ga je radio Oblak Blaža na Terazijama u Beogradu. On je recimo ovaj gajtan radio prema ovom štofu. Bukvalno maltene kao da su štof radili prema gajtanu. Toliko je to dobro bilo. On je radio na ručnim mašinama, to jest mašinama gde se rukom plelo po 40 metara u dvorištu taj gajtan. Nasred Terazija i niko to nije preuzeo. Kasnije je bio jedan gospodin u Zagrebu koji je još radio, ali isto je stara generacija i toga više nema. Sad najbliže toga ima u Budimpešti i dalje i sve dalje. Hoće neko preuzeti vaš zanat, vašu umetnost? Ne, verujem. Ovde to nije toliko visoko profitabilan zanat. Treba puno da se uloži vremena. Skromnost je jako. Ja mislim da je skromnost jeste vrlina, ali je i deo ovog zanata. Koliko vremena provedete u ovoj radnji? Pa, dobar deo dana. Ali i živim svoj život na neki način. Jer imam neka zanimanja, tako, neke zanimacije oko pasa i to su moja ljubav isto. Često kažem ljudima šta bi bilo kad bi ovaj komad znao da ispriča. Jer često se dešava u tim nameštajima da mi kad ga donesemo na rad pronađemo nešto u njemu. I kad odnesemo ljudima to nazad, oni se jako iznenade. Bila je jedna porodica, dosta ugledna u Somboru, koji su otpustili svoju neku mladu sobaricu, to jest gospođu koja je oko jedne bake pomagala, zato što su mislili da je ona ukrala neke zlatnike. A ti zlatnici su bili baki ispod glave i kad nje više nije bilo, to je došlo na preslačenje. Mi smo to pronašli i odneli i oni su se naravno morali ići izviniti toj mladoj gospođi, jer nije ona ukrala, nego je baka to samo tutnula i to je upalo unutra. Onda je bilo isto novaca unutri. Često ljudi neke koverte stave, pa za ne daj Bože. I zaborave. I zaborave. Ili zaborave, ili nisu rekli drugima i došli neki drugi i onda smo pronašli. Ali su majstori koji su radili ovaj posao pre vas ostavili nekakve poruke, tragove svoje? Pa jesu, ali su ti ramovi najčešće i dolazili iz Beča. Dolazili su iz Beča i verovatno su dolazili Dunavom, jer su oznake na njima pisale su Apaten, znači ne Apatin, nego Apaten, pa pisalo je Subotica, Zombor. Znači to je negde rađeni, ti ramovi su rađeni verovatno u Beču i to je stizalo Dunavom. Sad ovi ostali majstori stavljaju neke oznake. Trenutno i mi smo radili stolice za Hilandar gde smo stavili i donatore, stavili smo i ljude koji su radili te stolice. Je li ostalo nešto posle požara od toga? Pa ja sam video te slike i da je to deo manastira, taj koji je izgoreo, ali ove stolice su obnovljene prema slikama postojećima, znači mi smo to radili kako najbolje znamo, a pošto su nas odabrali, znači da nešto i to znači. Šta znači, to neka drugi kažu. Večeras Vladimirci, pa Sombor i evo nas ponovo ovde u ovom našem studiju. A imamo jednu želju, odnosno ideju da napravimo anketu, da nam javite koja vam se priča najviše dopala iz ovih knjiga Šorom sredom i Šorom sredom dvaret. Vi koji imate knjige, pa da preporučite i ostalima koji knjige nemaju. Evo ja bih u vaše ime pročitao tu priču koju vi kažete da vam se najviše dopada. Slobodno se javite, preporučite i drugima, pa ćemo da se na takav način umrežimo. Možete pišete ovde u komentarima i mi ćemo to već nekako obraditi, proslediti i za sledeću emisiju 95. pripremiti neku od priča koje predlažete. Pa da obogatimo naš sadržaj i na ovakav način. Vraćamo se u Bođane, ili u Bođane, kako Bođanci kažu. Izvinite. Petar Bođanski, čovjek koji je zadužio sve nas
kraj u kojem je živeo, materijalnu kulturnu baštinu, nematerijalnu kulturnu baštinu, svestan čovek, nažalost, nije više sa nama, ali ostaje i ova priča i ostaje i ova naša teorija da ko se pojavi u Petkazanju živi večno. Pogledajte i ovo blago. Ovo su otisci prstiju. Vidite ovdje, ovo ide ovako. Jedan komad gline koji je zamješan i ko zna šta bi od ovog komada gline koji je ostao kamenjen s ovim otiscima prstiju ispalo na kraju, šta bi taj neki naš predak od ovoga izvajao. Šta vi mislite, Pero? Pa ja mislim, pošto to znači, sami ste naveli vreme, u stvari godine starosti. Sam pogodio? Jeste. Zvanično i potvrđeno starost ovog? Sigurno, mislim, to je na kraju publikovano, znači zvanično stručna javnost poznaje to. Verovatno da taj komad koji se sada vi držite u ruci, znači to je glina koja se okamenila, ali je trebala poslušati da li za pravljenje nekih figurina, znači prema kult majke bogova, da li žrtvenika ili nešto slično tome. Trenutak taj, znači, priče o tome, o toj glini jeste, znači da je taj koji je stvarao u trenutku doživeo neku katastrofu i jedino posle njega što je ostalo to je taj dodir. Inače ja, ovo kogod dođe u moj dom, kažem da je to pozdrav i rukovanje sa precima. Da se rukujemo, da se pozdravimo? Da, da. Jeste to, ja imam običaj da kažem naši praoci i pramajke. Znači, iz tog perioda, znači kult lobanje, prvobitno verovanje, iza toga kulta nastaje ovaj kult, odnosno kult velike majke bogova. I oni su bili bačvani? Pa nisu bili bačvani, ajde malo šale radi, ali znači ovdje su bili na ovim našim terenima naseljeni, tu su živjeli, bitisali. Da, gledalci, prvi put smo u Buđane došli. Jesam dobro rekao? Jeste. Prvi puta vi kod mene i ja vaš domaćin. To je to... Tako i sebe zovete, Pero Buđanski? Da, Petar Buđanski. Jeste, to sam uzeo, mislim, tu sam, znači i rođen, stvaram, kao što sam i rekao, znači od mnogo knjiga, nešto je kod nas objavito, nešto u inostranstvu, ali znači ovaj deo koji čuva tu našu priču, znači negde čak od 1.000.000 godina, evo ja držim ovdje jedan predmet, znači to je fosilni ostaci žitarica, znači pretvoreni okamenjeno, znači to je negde otprilike 1.000.000 godina, pa onda sve, znači razvojne faze do ranog doba neolita, pa eneolit, bronzano doba, to je priča koja sledi do današnjih dana. A ste me ušili s ovim komadom? Ja sam mislio da imam najstarije nešto ovdje. Ne, ovo je mnogo starije i to je znači prvi i jako lepo očuvan. Znači tu se vide semenke žitarice i to je priča o tom vremenu. Kako je nastala ova vaša kolekcija? Pa kolekcija je nastala, evo, da ne bi sad mnogo dužio, ja sam počeo prvo pisati i slikati, međutim, ambijent koji zahteva, to znate i sami, mislim kako se to dešava unutar čoveka, znači ne možete pisati i stvarati, recimo raditi ili ikonografiju ili bilo koji način slikanja ako nemate ambijent. A taj ambijent znači on stvara tu unutrašnju inspiraciju i onda normalno da nastaje i dobra dela. A još neki predmet da mi pogledajte? Pa evo, ovo su, ne znam koliko poznajete priču, ali ovo su jedni od predivnih predmeta, to su ti moji čuveni pačurani o kojima su pisale i naše i strane novine, znači ili kako sam ih ja krstio, pošto su ovdje nađeni, znači Utva Zlatokrila, tako i u stručnoj javnosti, znači 4 komada ih ima, to su do sada unikati, ali izuzetno lepo očuvani, mada je plug uradio ono što nije trebao, ali evo ja sam ih rekonstruisao. Zavisi kako tumačite, da nije pluga ne bi možda i došli na površinu. I to je, jeste, to ste u pravu, da. Koje je to doba? Pa to je rano doba, u stvari središnje doba eneolita, znači bakarno doba. Posle neolita, eneolit, znači to je negde tu oko 3000 godina pre nove ere.
ovo je jedna minijaturna kopija urne, znači oni su spaljivali svoje pokojnike, znači na jednoj velikoj lomači, jel? I to je spaljivano, to je sad jedan prikaz u minijaturi, znači, a i takve su velike urne bile, znači tu se stavljao pepo, jeste, ona je prazna, nema sada ništa u njoj, i znači to se, taki su bili velike, sad imate konusnog oblika, bikoničnog, mislim ima svakakih oblika. Ovde, sada još bi se ovde malo samo zadržao, na ovom gornjem delu, znači ova vitrina sadržava sve razvojne faze verovanja do danas, znači od kulta Lobanje, kulta Velike Majke Bogova, judaizma i do današnje dana, znači do pojave hrišćanstva u današnje vreme. Ovde imate, znači, deo predstavljen takođe u materijalu, znači arheološkom, Kelti, Rimljani, Avari. Ovde, što je interesantno napomenuti, Avari su imali jedan običaj, u stvari verovanje, znači jaje, ovo je bio prilog grobu, znači unutar stavljalo se jaje i vidite još ljuska iz toga vremena, znači ukamenjeno. To je priča o Avarima. Ovde imate i slovenske keramike, nešto, jedan deo. Evo ga, ovo je još interesantnija. Recimo tu imate oznaku, je u obliku krsta. Jako lepo. Kažete te našim gledalcima. Posvete, evo vidite ovde sad tu imate taj krstić mali. Znači to je, te oznake su koristili ljudi koji su se bavili samo sa grnčarijom, to je bilo kao sad danas firma je ta i ta, pa je to tako se prenosilo. Ovde imate, nažalost, jedan jako lep primjerak atlete iz rimskog perioda, znači, ali je oštećeno, plug je uništio i vidi se, znači, da je trkač, vidite kako je lepo urađeno telo, ali nažalost uništeno. Ovo su sad ćupovi, ovde takođe imate taj jedan ćup jako interesantan iz vremena neolita, rekonstruisan. Ovde moramo se opet vratiti na one predmete koje smo prethodno vidjeli, znači tu imate iz neolita delove žrvnja, znači gde su se žitarice drobile, sad im se pravilo uslovno da kažemo da u ono vreme kao i danas brašno. Znači, integralno jeste. Ovo su zubi od mamuta. Evo ovde možete vidjeti, znači 4-5 komada ima. Evo vidite kako su, znači pošto su biljojedi, znači zubi su bili testerasti, jel? Da bi se hrana mogla mrviti. Sad zamislite onda koliko su bili oni još veći, što su Šta je ovo? Ovo je kristal jedan veliki, to je verovatno korišteno u neke sakralne svrhe, to je takođe prilog grobu bio. I to je jako lep, prirodan kristal koji je proziran. Jako lepo očuvan. A ovde imate sad, ovo opravdava priču moju što sam ja rekao, znači u prethodnom razgovoru smo govorili o Sarmatima i Keltima, a pošto su Kelti isto takođe znali, znači dosta toga o metalurgiji, ovde možete da vidite, ovo je ostatak iz jednoga, ajde da kažemo, jedne topioničarske radionice. Znate, sad tu, kad otvorite, to je ostalo, znači ovo je deo gvožđa, metala, vidite odgore, metal, evo ovde se još lepše vidi, ali je tačno palo tako da je kamen ostao unutri. To je. Koji su to lokaliteti sa kojih ste vi prikupili? Lokaliteti su ovde sve okolo sela, mislim tu samo selo negde najdalje oko 500 do 1000 metara, znači 1 kilometar šetanja, tereni su tu. Nuzbođane? Nuzbođane, evo tu izađe. Jedna reč? Da. Nuzbođane? Nuzbođane. Da. Ovo Bođani selo moje malo, ponosi mi mome srcu dao. To je, sad ovde... Koliko smo ovde daleko danas? Ovde je mnogo toga daleko, opet se vraćamo na tih 8
čak i dublje, znači do i 10.000 godina pre nove ere, jer ovdje vidite jednu kost iz toga perioda, znači rano doba neolita, tu je jedan kameni privjesak na kome je prikazano lov na divlje životinje, čak i reka, i unutra streljci su, evo vidite, ali to je korišteno kao amulet, znači nošeno je na vratu, kao jedne vrste talismana. Ovdje imate, što je interesantno, jednu malu ikonu, znači to je vezano za, pošto je priča o Bođanima, ta je ikona Sveta Trojica iskopana, znači na putu, a ne znam koliko poznajete istoriju ovdje samih Bođana, ovo je treća crkva koja je dignuta. I ovdje smo zdravo daleko. Ovo vam je, znači, povezano ponovo za one predmete koje smo gledali tamo, ali to je, znači, najraniji, najstariji period, znači 10.000 godina, završna faza, znači prelaza 8.000, znači postupno dolazimo do ove 3-4.000 godina, 2.000 godina pre nove ere. Znači to su koštani predmeti upotrebni, znači vrhovi strela, kopalja, svega. Ovo je opsidijan, znači to su noževi, strugači, koji su ti naši praroditelji u stvari koristili u tom vremenu. Ovo su kamene sekire, tu imate jednu kost, isto recimo na kojoj je prikaz vode, jel? I što je najinteresantnije, da je ona korištena verovatno kao neki predmet za doterivanje verovatno ovih keramičkih predmeta, jer strana je ova skinita, znači da se odradilo ono kako je bilo u prvobitnoj nameni. Isto nešto iz tog vremena? Pa ovdje također da, to je vreme neolita i znači i eneolita, tu se već pojavljuju znači te zemljane utege za lov ribe, jel? Tako da i toga ima. Uvijek se pitam kad vidim ovakve tegove za mreže, od kakvog materijala su mreže pleli? Pa znate šta, mreže su bile većinom i po ovome, znači i stručno javnost što je dolazilo u dodir sa tim, pravile su se od like, znate, lika od drveta, od lipe, to. I onda je to pleteno, to nisu bile dugovečne, jer obično se nalazilo, recimo sad, pošto nađete masu toga materijala, recimo na oranici plug naiđe, skine, znači to je tog momenta, tu možda je ostavi, to i išao ribočuvar, ja? A ovo iz doba krede, pretpostavljam. To je kreda ovo vremena. A ovo je jedna vrsta novca. Vidite, recimo 3000 godina unazad, i nešto jače, stvari, 3600, 3200 godina, to je vreme također iz keltskog perioda. Ali to je bio novac. Probajte ga uzeti u ruke da osjetite šta bi to moglo da bude. To je bio težak buđelar. Znate, to je mešavina srebra, bakra i zlata. I znači, kad su teli ljudi, onda je bila trampa, pa se... Kako su trampili, šta mislite? Pa recimo, vi hoćete da... Pa verovatno da težinu, mislim... Kako su oko šakačke određivali? Pa verovatno da je išlo nekim putem, ali znači predmet hoćete, ako je neko hteo, recimo ovakav nož, ili kebu, ove ratničke noževe, koje su služili za brijanje i za upotrebu svakodnevnu, znači to je bilo, ali pošto priča o Keltima, mislim, ja znam da ona traje i trajeće još 1000 godina. Ovdje vam je naoružanje, znači to imate oružje od Rimljana, tamo gore imate keltski jedan nož koji vidi se, znači, od rogova, znači da je urađeno drška i tako. I ovo je također isto keltski jedan, ali on se koristi, znači, i u svrhu rata i upotrebni. Znači svakodnevna upotreba. Ovo su vam ratne sekire, to je znači već potpada ovamo negde u srednji vek. Ovdje, ali to su znači sve sekire, znači da se ovdje dešavalo nešto što mi tek treba da otkrijemo. Međutim, tu na 1,5 kilometra, kako sam napomenuo, znači tu imate ostatke rimske utvrde,
deo rimske vile, čak i deo rimskog puta. Proveli ste nas sad kroz neka davna vremena. Da, to je malo samo priča jedna koja je... Eto, šta danas radite? Danas, evo, vidite, znači ikonoslikarstvo, to je prvo, znači posle ovoga svega, pa onda pisanje, jer meni je svaki dan u radu. Ja nikad ne sedim da bi sedeo radi sedenja, nego uvek radim. Znači, ako nije 3 mašine za štampanje su tu, na jednoj je roman, na jednom je poezija, na trećoj, ako ništa, ja u rukopisu radim neke stvari ili skiciram crteže za neke buduće slike i to. Inače, 100 naših ikona sam sve odradio, to stoji. Inače, radim drvorez, duborez, linorez i litografiju. I slikanje kad duša se zaželi, znači da se oslobodi nekih stvari koje svakog od nas danas pritiskaju. ...94. petkazanje na našem YouTube kanalu. Zapratite nas, lajkujte ako vam se dopada ovo što radimo. A u samom finišu našeg večerašnjeg druženja vodimo vas u Vrbas, da vas podsjetimo na jednu priču od pre 20 godina, kada smo bili u gostima kod Čikapište, odnosno Ištvana Henriha. On je neobičan čovjek, pronalazač, patent majstor, vizionar. Imao je mnogo ideja, lepu kolekciju starih stvari i jedan neumoran duh da obogati tehniku, tehničku kulturu i da unapredi način i komfor života. Evo te priče o Čikapište iz Vrbasa od pre 20 godina. Onda i da vide naši gledalci šta ste sve napravili. Da. Eto, to je hidroturbina. Đerdap isto sa vodopadom radi. Ja mislim da vam je poznato. Poznato mi je. Da, eto vidite, vodopadom. A moja koristi tekuća energija. I svaki 30 metara udaljenosti moglo bi montirati jedan takav turbina. Još nešto, moglo bi prosperirati za Kinu, ako ste čuli žuta reka u Kinu, 4000 km dugačka, a širina 200-300 metara po 500 metara. Tamo bi na 30 metara udaljenosti moglo bi po 1000 komada. Čitao sam, bio u Bačkoj Topolu na konferenciju konzulat, ne italijanska, nego kineski, on govori perfekt srpski. Perfekt govori. Jeste im rekli to? Završio sigurno ovdje fakultet i potpuno govori. Tako da bi trebalo, ako bi neka preduzeća prevozu da proizvodi, trebalo da kontaktira sa Kinezima. Ajde mi pokažete kako radi ovo. Kažem, voda teče odavde, znate, i ovo okreće, ovo vidite ovako, ovo je već zatvoreno, ovo je od pritiska voda otvoreno, dolazi ovamo i tako se opet već otvoreno ova. Vidite, već otvoreno jer voda vrši pritisak, otvoreno, okreće, opet ovo otvoreno, stalno jedan u proizvodnju, jedna lopata. Eto vidite, tako. Stalno jedan, i kako sam rekao, ja sam izračunao. Eto vidite. Dobro. Tako. Ajde da pređemo na leteći tanjir. Izvolite, između letećih tanjira i normalnog lovačkog aviona, ako je lovački avion raspon krila 1 metar, površina 17 kvadratmetar, kod mene sa prečnikom raspon krila 78 kvadratmetar. A šta njega drži u vazduhu? Krila. Normalno, što veća površina, s tim stabilnija let. Da. Ako želite, ako ne možete da vidite kako treba da iznesem na dvorištu. Posle ćemo izneti. Može. Posle. Može. Znate šta ja mislim?
moram da ponudim Pančevu. Ja sam ponudio Vršcu. Vršac mi dao odgovor, jedan kapetan, da oni ne proizvode avione, nego obučavaju pilote. Znate? A možemo i ovdje, pa ako možete, imate širokokutni objektiv. Onda možete ovdje, možemo da iznesemo na dvorištu. Može ovdje? Može. Ovdje može. Da. Izvolite. Ovo mi liči na moderne američke avione. Jeste. Moram ponuditi, znate zašto, čitao sam iz novine, da Pančeva namerava proizvoditi avion za 20 osobu za turiste. A ovo bi najbolje odgovarao zato što velika površina, stabilnije u vazduhu. A šta smemo od ovoga da pokažem našim gledalcima javno? Molim? Šta smem javno da pokažem gledalcima od ovoga? Šta da pokažete? Postoji neka tajna, neka vojna tajna. Nije to vojna tajna. Prijavljeno patentnom zavodu, vidit ćete unutra sve. Nema tu nikako vojna tajna, ništa. Znači sve mogu da pokažem? Sve. Dobro. Jeste. Sad mi ispričajte onda šta je šta. Ja tražim proizvođača. Šta se tiče, ovo bi moglo da bude i hidroturbina. Ne hidroturbina, nego onaj koji ide na vodu. Spuša se avion na Hidrobus. Hidrobus, da. Nikakvi tajnost nema iz razloga što prijavljen patent zavodu. Eto vidite, to bi služio kao čamac zatvoren na vodi. Pa da. Katapultirao se pilot. Hvala vam lijepo. Dozvolite samo da ja... Izvolite. Dva mjeseca sam radio posle podne na tom tu. Aha. A ko može da upravlja takvim avionom? Kaže, moram obratiti Pančevu i da njim ponudim, ako žele da proizvode, neka dođe, nek vide. A šta vam je ovo, čekaj, ste ovo? Ovo je isto aerobus. Isto. A šta ovaj radi? Isto, služio bi kao avion. Kao leteći tanjir. Da, ono što malo pre sam ukopšao. A čudan je oblik. Mogu da ukopšam ponovo. Ako želite ponovo. Hajde još jedan. Još nešto, tamo imam i prvi, od korpe se ne vidi, prvi bioskopski aparat koji se terao nekada sa rukom. Znate? Da pomognem ja? Pomoćite samo. Evo vidite, to je to bioskop. Ima malo i prašina, pa nema žena u kuću. Evo vidite, to je prvi. Imam i filma 350 metara, španski snimak. Pokojni španski kraj progledao vojsku svoju. I to imam. A kakvo je osvetljenje bilo? Na čega je radilo ovo? Pa tu i sijalica unutra i... Tu se prevukao film, vidite, normalni bioskopski film. I terate normalno rukom. Na drugu stranu. To bismo mogli jedanput da napravimo bioskop. Izvolite. Šta mislite? Da napravimo jedanput bioskop sa ovim.
Da odnesete? Ne, kod vas da napravimo jednu projekciju. Pa to je unutra u forma. Ne žurimo. Do godine. Da vratim tamo. Pa ne, to bi trebalo na stolu metiti. I uvlačiti film. Znate? Ne znam zašto sad neće, malo pre tako lijepo okrenuo. Dozvolite samo. Probajte sad. Na drugu stranu, tamo. Čekajte, ovdje, ovo je spao. Evo ga. Spašći opet, čekajte. Treba nam jedan šrafciger ovdje. Ne, sad je dobro. Ne, spašći opet. Bilo je zakućeno. Čekajte. Jel imate jedan šrafciger ovdje? Šrafciger? Da. Imam. Gdje je? Ovdje ne znam da li imam. Tu bi trebalo ovaj šraf zavrnuti. Treba zategnuti. Ovaj šraf ovdje. Držite samo. Sad ću je doneti. Ajde, donesite šrafciger da popravimo bioskop. Da. Hoćete vi ili ja? Mogu ja? Molim? Smijem ja? Ne razumem da ja popravim? Pa ja ne vidim, ja ni ne znam koji je tu. Evo ga, ja ga vidim. Malo bilo popuštilo. Da probamo? Znate šta? Čekajte samo da ja zatvorim ovo. Znate kako ide bioskop? Znam. Ja ne bi tu da prljam te filmove. Nećemo prljati, samo okrenite da vidim da li sad radi. Evo, vidite kako. Ali ga popravi. Sad radi, odlično. Da me uzmete za šegrta. Da, i volite vi da špekulirate. Ozbiljno. Onda ću vam dati jedna špekulacija koja još na svijetu ne postoji. Jer ja, znate koliko imam godina bez cigara, bez rakije, koliko imam godina? Šta mislite? 80? 7, prošlo. Blizu sam bio. Da, u augustu mjesecu sam napunio 87. Čestitam. Da, bez cigara, bez rakije. Evo, tu ima i sijalica. Sve stoji kako treba. Da. A dobar vam je patent. Sad nema sijalica. Tu lampa dolazi, ja? Nije potrebno. Da. To je prvi bioskop koji napravili Francuzi, kako ja znam istorija. I to išlo sve rukom terali. Nije to bilo da kao danas. A kako da vam kažem, majstore ili kako da vas ja zovem? Sve, Čikastevo. Čikastevo? Čikastevo. Da mi objasnite Čikastevo ovaj patent. Vidite, to je taj... Da vratim ja bioskop tamo. Da, hoćete Hoću, naravno, kako da ne. Možete. A kako ne mogu, pa moram ja da špekulišem malo. Okrenite, da, tako. Kako je bilo Čikastevo? Da. Evo ga. Jel u redu ovako? Odlično. Čekajte, samo leteći tanjir me malo napao. Ne znam, jeste ovo snimili? Jesmo. Da. Sad, zabadava vam objasnim, ako ne znam da li možete to snimiti. Ma sve može. Možete? Ma sve. Da vidite kako ima stup, tu, pošto su te krile, odnosno, dozvolite, evo imam ja ovdje, dajte. Ovo? Da, to je, eto, vidite. Za ovo treba najmanje, zavisi od dužine njegova. A šta daje energiju? Površina. Ovdje kod ovih, kao što vidite, jako uzano, 20-30 cm, ako je šire, nije šire. Zato zbog toga što je dugačko, treba najmanje 15-20 do 40 metara visina za takve veternjače. A moja, pošto horizontalno okreće, ne treba stup, svega, kako sam rekao malo pre, u Novom Sadu bi trebalo bi ponovo obratiti, ja namjeravam obratiti sekretaricu grada Novi Sad i objasniti sve.
Znate, u tom pogledu, ukoliko budu oni imali tramvaj, da ne troši i sad plaćaju da nemamo dovoljno struja. A moglo bi imati struja. Za svaki 30 metara, kako sam malo pre rekao, kopšati moju turbinu i evo besplatno struja. Noći, zimi, leti, stalno. Prošle godine smo 30.000 megavat dobili iz Mađarske preko leta struja. Mi nemamo, imamo reka, ne koristimo. To je pitanje zašto? Ko je to kriv? Čekaj, Stevo, Izvolite. kako radi? Izvolite. Sad ako snimate, treba odavde da... Evo isto tako. Vidite, i to je duplo, donja i gornja. Kad duva vetar odavde, sad... Ako duva odavde, onda ovako stoji. Da znam, a onda se ne vidi ovako stoji. Ne vidi se na snimak. Bolje ovako, možemo i ovako objasniti, svejedno. Duva vetar odavde, ova se zatvara, a možemo i tako, eto vidi, a ne vredi, opet ne vredi. Ove su otvorene, ajde vam pomognem ja kao špekulant. Isto tako, isto sličan kao hidroturbina. Isto tako, jedan se zatvara, drugi se otvara, isto tako, vidite, jedan se koja otvara se, isto i ova. Evo dolazi, ova se zatvara dolnja, a ova je otvoreno i ovo otvoreno dolazi ovamo i kad stigne na ovom tačku, onda se zatvara. A ovo, sad to je neprijatno jer onda se nas nema ako ne vidi, znate, strela. A bez ovo strela ne vredi ništa. A zamislit će naši gledalci, neka zamisle malo zbog, a ovo je zbog snimka. Da. I sve ste ovo vi napravili, patentirali, zaštitili? Da. A čekaj, Stevo, Molim. pričali ste mi tamo kad smo bili, Da. kod patenata, da ja treba nešto da patentiram. Da. Ono što sam rekao, petla, Kako to treba da izgleda? pa jedno petla, velika, najlepša petla treba zaklati, naduvati, umontirati unutra magnetofon. Kad on viče kukuriku, to treba snimiti, unutra da bude petla, a kokoška da sedi na jaja, a petla pored kokoške normalno i petla da mrda sa glavom kad kukuriču. Vidite, gledajte na dvorištu, ako imate vi petla. Vidite, kad kukuriču, onda podigne glava i sagne. A 4-5 komada oko kokoške, male piliće, tek izlagle iz jaja, naduvati i isto jedna se pokrije ispod krila majkina i pola se vidi samo glava ili kako hoće da izađe napolje, tako snimiti, a drugi kako uzme prekrope iz majkina usta, tako da bude. Tako treba snimiti. Na struju sve? Pa to sve, na struju. Ukopšate struju i kukuriće. Pa da. To je već mene u mozgu. Samo nemam više vremena. Da nastavim ja? A to je dobro što vi imate, vi ste još mlad čovjek. Eto, ja ću da nastavim. Napravite vi to. U Srbobranu ima jedan koji... Javio mi se jedan iz Subotice, traži 30 € da mu platim, da samo petlu da... Rekao, a meso vi dobijete besplatno, vi pojedete meso, ja da vam platim. Rekao sam preko telefona. A da. Hvala svima koji ste izdržali do ovog finiša našeg 94. druženja. Voleo bih da nam napišete ovde u komentarima vaše utiske, da napišete želje u vezi sa emisijom i da preporučite onima koji nisu pročitali priče iz knjiga Šorom sredom i Šorom sredom dvaret.
Koju biste priču volili da pročitamo ovdje u emisiji, pa da krenemo od 95. sljedeće nedelje, da se družimo i na ovakav način, da se setimo tih tekstova koji su ukoričeni u ove tvrde poveze u 2 knjige i da se nadamo 3. Možda ćemo pročitati neku ekskluzivu za 3. knjigu, što da ne. Ajde, javite se, preporučite, komentarišite i birajte. Za 95. emisiju Petkazanja sljedeće nedelje zovemo vas ovako s jabukom. Dođite nam u goste za 7 dana u 9 uveče. Lako noći. Aj moro bečaškog ti sveca, aj moro bečaškog ti sveca, Petkazanje gledaju i deca, Petkazanje gledaju i deca. Petkazanje naše gloti zbore, Petkazanje naše gloti zbore.